o le aso na fi a ma wai le va le nei o te fa so atu ai na ye se va inga winga ese to tono re media sa mo a o mai tau mai ma le lalolangi o le va inga winga ese wa ta uvale ai ma va tu ese tala ma wala lo tele mo le tato media i sa mo i fa foatu ese mai issues a o anga ale au fai media po o anga ale asi tamasia na faatino le so na nafi ya ua mai tau ina no walu nei o fai tau ka kia ia ka ko Samoa ai no fai tau I ko menia papalangi matangata le lunga o le page le fionga le minister o le vai fafo a Australia le sa malanga tua nafi le Samoa ia Penny Wong o inala no fai tau wai le ano langa lawa share I lunga ina le mena tupu le ano no I o faiti yonga tangata mai fafo yetu ai nganga ai se o tosi sila mai o le tangata le o POC o le tangata tonu a lea na tupu ai le fale tonu na nafi ma ua tau valea umatua I ma media o tosi sila mua mai ai fōringa o le tangata le o te vatua I lunga maona lava o lo o watuai tosi sila mai la ei mo le media nei ta mai ta I manai ali tosi sila hatu e o le au cameraman la tu mai la wa matua fomo le leo la tu la ei sila o metanga tala tu la e o le palangi la le asom le camera to te vai tu le palangi la tu mai tua la tu ma le alo e o ai tanga tai le ni Samoa fa alo alongia now e lua issue si o ke fia fa so a ko I lo fa ngoa kele ele tangata lea mua o te fa ia le tangata lea na te va ia le media le malo te mine pese ta o e fa longo mai o te fa ia le mata upula ia po ai lava le te rua tolua o le mau ke pisa aku ma ko pisa aku e fa nga le ma fau le lei mala e o tatou e o lenga o ko wa o ma ko nga e ma tau te le pisa atu ona o se loto e leanga po se tau mui po se tau fa leanga o le vainga ngai ko ke representing ai Samoa o le vainga o male na mo tatou wa leva lana ta pisa atu wa leva na ta pisa atu wa ta tau na fai se tau fuafuanga ai me se o le foko se fo I lave ia ngai o anga me ai nga fai kai mo HRPP me ai mana tua o to o le o sui le fainga malo o le fainga malo le wa kungi o le fainga malo o suinga ai sila o to ila e fai mo le tangata le o ko sila bai anu ko mara biki afu male o fu ava popo o le short ma o anga ia pe ana o fai atu I foi a o sa mo foi mo malanga I sa mo te mo sisinga fu a mai si felo inga sa mato felo ai foi e o fatasi le media e rua ko mare short foi lele nga ka e whaari o ngā vai vātu whafonga le tu a ua kousi da sila nga makua e kousi sila I kaka o lo na ulu e le se lua o na fōlinga e pei whato a mahea o na whaisa na lafo alua tu male miti afu o vainga ia o I sila I Samoa I ko ke loi o le vai mawalalo e o la whawhia poto tu loa lenga foi o le tala noa whawhia o ia ua leva o le kuainga mentality kongu wa lea jau te tau mawhai e tineia o le ale tineia ave ese ma Samoa le tuainga mentality lea o ia makua e whailanga Newsline who cares o mafuanga le leo na matua a vatu ala ulu I mala utu ua laloa wa kakau wa o nga matua lifi le o sila ia ila fionga le palmia wa vatu wa tutonu le mafau le me momua nga langa sa le kakau nga kalia ia ko inga ofu o ele ke vai le media malo sa le kakau e kalia e ke le popole pe se kanka makua pe se ono se who cares kasi ala ukala su fe fa le me ono lava a ele su e fai mai o lava ma e fio fai mai o lava ele ai la ele ma fai nga sa fai kongi a fa fika uri ko leo o le escort o le benga sa kau fai leo ile amatanga enforce la ko po security nga ye enforce la don tu la fono mena
o upo e masania ilo tatou atunu e sili le puipuia ngai lo lea ia wala le ua makanga le ua matanga talu fo ile whakamala o ele ua e kuma te kaimiri ngai va aile media le malo to ai ngā isi swa pe ngai e kaunga for fo ia oe kuria koi moi e tu lo le ngai le sia ngā kau ko ku avango ai e yai taimi e yai moment e avatu e whaatanga i le tua e ke shine mai ai i lo la kari kongunga o kaimi kongunga le nga testai o e peska o e kamare le alu botia o i sa testai o e po aile ke rua whaia ngā ruenga pe ke wha maongi wailanga i mawhainga o ka leanga mua e o ka lelei muri o ka kou ke soifua ma whiola i leo langa ngei soifuanga e alau le meo le mistake ai koe kalia fo ia ka kou le me ka ua le wha mangalo pe a wha pe o se mea nga e whai le malo o ngoro kou muri vadea o lea lana a leo lea vanole nei, e te tauna o se come back mo oe, ka kaunga makua e va ai kokoa ma e sila lelei. O le sia mea whaingata. O lea ua whaiva e se lo pepe. O lea le winga o le whamatalanga. O kou sila, e lea nga a whaifa ua kou kufangua i lumor kako pāle mia, ua le malu le fionga le pāle mia i a u kou. Ai se i o kou kau whakamari i fo i o le ua whaiva e se lo pepe. O le ua fio aku, le mingi ska o le vai fafo au Australia. O le fisiri. E whikoe ngai Australia ma Samoa. Kunou. Kako o i meor ka mau a inga ma mor whaikau a whai ma kulanga o le. E pale whea ngai. A tala noi me ta ua malo, yes. A kako o i ka mau a inga ma kulanga whapenga. E le whea ngai se manguao ma se pau kunou. O le winga leo te tau whai atu. O lo tau wa ai mama, wa a vero kou loko leanga maro kou whiika i le fionga de pāle mia, onga o le kau mamori mai o le loko ki ngā o le kou koi inga o kuila epa. Ua o tau o atu wai ma soli tu. Ma tau le ma fau ko kongu. A o lale whaafia ngai senga ula. Ia ua vai o fōringa i kia lua kumoe. Whailoa mai i lau pupula, whailoa mai lo la whailoa mai le o kia wha le o lo ulu. E whailoa mai mai au me whai. Tu lo wa le ngana i toe mai. A whai na elo ale tangata, e whai na elo fo i ma mea lo e whai lumo o tangata. Kuno. E se vai ei. O le mea mua na i lau tilo no wha ia i langa saka kaunga sili le puipuia i lor konga whikia. Au kou vai ei, ngofo o mare au laiki. Ala we cha pipi o mare le ngak vai. A makai le ko inga lea. So o koi mala ikiki la le ua mai le maiki. Wa le kau kala ngaia e fesiri ngaia. A ua peyo ia le u maiki. So o koi mare fa finge la le lesi tangata lana. Tulou. Ia ua kou waku geila o le melen tau atu e fai. Na tau atu e whaaleanga, na tau planninga le le mea lea ai whaapae le Lēkaele kuloua whaapae lea. Ia o le ala sa tau mea na maua mai ai. O le fesiri le ngā, o le a sau mea ngā maua mai ai pio si oa. Kere ka ua sofa mkailinga ranga kau valea ai kako nguu i sa kaua. O le a sau mea ngā maua mai lau mea lea. Ia, o le ave leo i fafo. E pala le maa ai le pala le kala. O kau vale ai la kuila e pali melenga e sau whapa. O kau vale ai le poa da le iungi e Samoa. Na ua matua ta o maua la loina ma kau vale ai lau New Zealand. E al tala lena. Na ua fe mai la ia lea. Leanga o le alofanga lea le tau te whao ngā ina ma le observer. O tau o maia. Tau te whao ngā ina le tātou anava masani wha mai o le sao lo tonga o le tustala. O le angava lea male mangulau ki lea. Le ko ke whi alo whai ke lea ai. Ma avea ma o tau alo whanga e tali poponi ai lo tau ola le mawhauwhau. E fia ke le observer i le mea lea. Le waku ai maoi. Mana tua mai fo i tātou le au tusitala. Tulou. I tuloa a whaamaluluia i la tau o lo tau tatare mo le ala. E tau mawhai e uphold, ma si itia, ma whaamausali tu langa ma malu o le tustala. E iei kako sa olo konga.
ai e iai le vā kapuia e le mawhainga sosopo leanga o mea i o freedom o le press. O mea na whaavai atu ia tunu i whafo. So nga o le pālangi a lai mawhai o nga ia o la inga wha le tua o ia. Le apa lainga o le mea lea. A o Samoa. So le e makau mea umai le vā whea loa ima le wha alo. E oe, lala na lai no fai atu. Na faalia lele ma fau fau ko inga lea. I o ngala ei. O i e yei lo tari tonunga a nga ka ofi ele ri le va ia le media ale malo. Ma ta ofi ele tauna entai to tonu ma fa kanga ko. Ele hei fo se mea ka ko ki popole hei fo ia mea. Alanga fo ilanga fo o lai ngofo ngofo ile ri le HRPP fo. Lai ma kua fia wa o la ko kama ia le wa fa sawa ko ko. Tau te sila fia o tau le au tustala. Awane ingalo le upu le atunu o le lango mate tasi. Na te whaaleanga ina le suahau umanongi atoa. Wa whaaleanga umar ngā koi inga. La kou suahau umangaia a kongu nga yengi fesiri siri aku nga kaua malongo lelei makau leleia. Sa o tau ta pena atu. Ai peitai. Ua matua le ai atoa se me ua whaia. Karuro kou whaakanga mua le tu ai ngā tangata. E aluatu se i whailo na vai. Malona le mafau fautu lo lava. Ele ai, when it comes to the fresh, pole freedom of expression at tatou, pole press freedom, e lau alunga le whaaloalo ma le wawhero loa. Awangi ingalo le mera ngā. E oe, le ai ele se wawhero loa, ima se whaaloalo lo le kaukara sao e lipoki se me sao le ai. O le vafe aloaloa i maleava fata. A umanga e fesili. Ko o leava ngoa se ikali mai le fionga i le mingiska. Ngā lainga e aruaku mangei mau ngasu ke aruaku maoi. A fai e le wha maliaina. Wha tali le lei. Se ia uma le lei mai. Lena. Lenga kongua. Breaking news le usau o live atu le tatou porkalame. Le ua kuri. Kuri whaale ku mau. Le nei tanga tō pio sioa. Suspended from future government's press conferences. Ma ila tātou ie. Wa kou sila sa mo ofu ya. Ofu kongu fo ia le ngāru. Ofia mele i whaatanonga la. Wa tau sila tu miki a fumar short. Oka se ku ai ngaka i makua ai le ku kusa kulau. E le tau po ia fo ini tala tu lo wa whaafonga mai le atu lo. Leanga o leo te tala noa o le mātou feel. This is o le mātou vaenga lea. E le whapela a alu kukala loa ma whaale mawhauwhau. O le mātou atu le miri. Lei o sia kako wāmio. E kusa fo ipo kako o le poulonga whaa o upu whai o mālo o wāle whakemo kalasi. E le ai e le ufiufia manu ngase pe a saur whaavalevalea i kupu kongor kako lava media. Bo levan tau na faise tau fuafuanga o tau ia le media Samoa. Ia ma le Joas. Kau ko faise kou fuafuanga. Se kau kirokiro pe fai. O le sikala lea ko inga kangaka le Joas i Samoa. O le sikala. Se tato vavai pe faise polas fuafuanga o kou fai ai. E oe. Leanga ua tau valea o matuai. Nga tūlei lunga mahakor ngofua. Samoa. O le mea ngangopu. O le mele sa tupu. O tele iai alasa iai i o kalinga mo maka i kongu yo. Turo. Le winga o lau whamatalanga o lana iai e mātou fo iso upu na iai tutonu. O le mea sa tupu. Nganko whaafonga uma Samoa. Nga umanga whailanga fesili. Fesili le 5 milionga fo ilea. Le lakapi. Le ai uva le hai kuila epar. Kei miringai. Nga fesili le mera ngā. O lea la ua uma o na wha mala malama e le mingiska o le vaifafo. Penny Wong. Ua manino la au o fala. E le ai se ai a ale yungi la kapia sa mo kulo le poat. E le ai se lako fe au. Po o sa lako ai a i le 5 milionga leanga ka ofi e le pare mia malanga whainga malo. E le se lako fe au. Le ua manino na tali i ai le fionga le minister le vaifafo Australia mwhai mai. O le 5 milionga e pule ai le ua wha maku umea government to government. O le lai le i umahakunga kari. Ai koe o su whai mai. E le ko ke whaafonga le whai atu iai. E le tau le mau.
O ai nga ia e kau whaakongo ko le palemia. E tau whautua te le palemia e whaakari o ngosai. A ualu whaasolo antoa. O le mea na le whai atu, le na fuai na li fo iai le leo leo. Na li fo le iai o le leo leo, fo lea e, va ia le, palemia. Na li fo le leo leo, peo si uso ia junior, na li fo e musu iai. La ngala ua sau ngō mai le palemia. Whaakali o ngosai se umankali aku le whawhinge kuro le whiongan mingiska. Ai musu atu iai junior, ai whaasanga e le ula lea. Na iai le siata na oska se itui whairunga le. E ia kakanga waku ngai whaasanga iai tangata maona matana ua na na whaasanga ia junior. Mawhai iai. E le ai ia le lato na iai lanta na e whaasanga iai ma peye e whaali ia nga i le malu o le malo. Le lato ina julunga. Fu Yesu el tautai ia e maua umamea ia. Ngā lato le iai o le leo e musu iai. Wha more kau whao ngāra ma whau. Ma whaali winga fo i tau o loa ma winga Lelei. Lea tonua, o tau tisila mai, wako vai popular kaka. Lea musu o ti ai le mador malo. Ai ai la na whawhatala na whaasanga o ke ngier, ma whaasanga o ke ngier mador malo fo me. Ele o se media, le sau au ma ko le media, ma ko kuskala. Ele o ngi mea kau leo. Wako vai kako iei. Le lana mafua ai loa, walanga ua leo kele, manga kua o lalanga ofu whaapisa o, mea o lai whai fesiri eisi. Le lana mafua ai na whai atu loa ia le, e ave ai ku ilunga o le whamatalanga i la tau umasai ai, na tu ilunga atol na fua. Pa kou sila sa mo le mafau ma le koe. Tu ilunga akoro fua. Ia le na leina mailo ma leo e vatu ave fafo. Lenga? Ia. Mana tua mai. O le winga le tau wha amatala atu. E ese low freedom of speech ma mene i press freedom. E ese ar kako sa olo konga. Wha akusikala. Ese le mo le mafau. E ese mea ngai lua. E ke lea laku e wakungi o whaali i ma momori aku se ika o sesi. Lai maa ngai a whainga kelengi au fesili le vaenga lean. That's good. Ai ia e ongo sai. Se kari mai fesili. Ma whai wha akamari. E lai mea ngai lea ngai de peye koko maa walunga pila au soi mare. Lesi mele ai whalonga tua e mai. Tatou ie whaiar ngā ruanga. Ai lolo wa e matua wa e mai wa e suka stress. Depress. High blood pressure. Lea ngor mea le kupungar whai mea ika. Nga ol fai mea ikar mere la fai. Ia nga ke ala a fai nga maa nga yang iau fesidi nga e lako maoe. Ia. Ka penga le lei fesidi. A ole mea watupu. Wa e fai mea ika. La nga fai nga e lako e sofa ma e lako e whaariro fia ma kaukia. A wa e latu lai o wale pala upomunu fai. Ia bela na tupu. Le usaun fasisilanga. Ia wa e join le vaenga la po fo ile le observer stay vilo ma reta e po marieta ia ngala bo wa join le vaenga na o vaenga la ku mai fafo io ia o te langona fo io le mata i fo i sia vaenga tau fa leanga wa o ku le mele te tonu mai ia o le a fa nga fo le news line na o tau fa leanga ka fa leanga karsia ia e mo ka e o kengia ku ma fa sa wa ku le malo ai o fa ma wa lalo ma fa ko ese karo ai longa ko mon ka fa penga e te lo mere la fai la tu matai na o po mususu a me fa la ka ai ma ya ai se me po le fo i to inga me pa wa na o le vai nga to tu wa lalo ma to tu wa lalo tu pe fa mole ta to e va ai le press le media le malo ku salava pe le itofia e le ipale mai sesi o le tu wa lalo se fa mole ko uier ko fa ai tu au malo to fa ilonga tangata ai fa lelo to nga wenga ai lo ai le fe kawi la ai ma la wa le tu la lo fo tu lo wa fa fonga mer fa nga malo kasi le va nga ka wa what the down na matua strict
matua fa ma oti lelei le tūlanga fa ma maluina le whainga o la e koe sodia koe leanga o fōringa ia. You are the face o Samoa. Faces leo Samoa i le larolangi a ko fōringa ia lau kuskala. Leanga wa ele o koe wa umaso ngā ele i live ngi mea o leo waka ko live. Ko ula le mea o le whakarangoa fu i le ngā ku ma kaimio ngā o leki o. Ngā o leki o ele ingi camera. Ia pule ko hale o e awhai ngi ofu ngā e whai popo ai pe ngā e whaafu ai. Ngā e aluala ia ko pe ngā mea. Ele i loa ele larolangi o le kaimingei. E ua vese po mea uma. Ua sila. Ngā o ngā kulo ua le whaafonga. Ngā o ngā varu o lo puisu. I loa mai ele larolangi. Oi, o le lai tau te atu I luma o le awhionga le pāle mia. Ia whaingi kou ofu le lei. Whaingi kou, mai e paula o le maja upu o ke reka I kai o ku ua vangoa I whainga kungor kako media I saa moku lo wa. Pe whether you like it or not. Malia mai. Leanga o kou o fōlinga o kako uma. A whaila le kau ke kamu whai e promote le kūrisi. Ka le ongo saule le mingi skau kūrisi I runga o kako polkalami. A whaila o le kau ke hau koe promote Samoa. The heart of the Polynesian. Beautiful island of Upolu and Savai. A wonderful. O fōringa ia le kau ke whaia, le kau ke promotinga. O ai le kūrisi a whiarua kui Samoa. E rongo inga pawarkara kūrisi a wow. O ai ngā uku mea la whai. Io. E promote aku Samoa ai vai mai kūrisi fōringa ia ma o leo media makangaka ia whape mai. Ia de ai la. Ka fiolai. O kui ngā koko mea la whai ngei. Va I ngā uku mea la kakubo nge whai Samoa. Vai tātou ia. Ai sila mai. E whai ole au le lei. E ke whai aku fo beautiful is back. Alai ke au le lei pe o Asiata. E vai la ai. E re kasir kūrisi e vai o mai umar kūrisi marong ko rua mana la whanga uma kuor. Tātou maralonga. A foi mai. Whawhelo ai le tamaita I hana mai le cover shore. Whati al tātou whapitoa mai le tātou. Vai low life insure. Vai oi ka le pukalame ai le insure nga oi. Tātou maralonga. A foi mai. Whati al tātou cover shore. Ia ma tātou watu e whawhelo ai le whionga le whonga whitalai. Ia e meseo kaut whara I runga le pukalame.